Ergaa Phaawulos gara Xiimotewositti erge tallammeessaa. Xiimotewos tallammeessaa boqonnaa tokko. Ani Phaawulos kan fedhii Rabbiitiin ergamaa Yesuus Kiristoos ta'e, akkaataa abdii jireenyaa tan Yesuus Kiristoos keessa jirutti xalayaat katabuu kiyya. Haa ga'u gara Xiimotewos ilma ruhaanii kiyya jaallatamaa, Rabbi Abbaan Yesuus Kiristoos Gooftaan keenya ni'imaa, rahaamataaf nagees siif haa kennu. Rabbi kanin ani akkuma abboottan kiyya godhanitti xalaallii xaliilaan kaadamu san wayita hundumaa halkanii fi guyyaas hogguun kadhata kiyya keessatti si yaadadhu isaniin galateeffadha. Mimmaan kee hogguun yaadadhus suma harkee gammachuun akkaan guutamuufin dharra'a. Amantii tee xaliila tan akka amantii Looyis akkooteetii ammas tanuma akka haadha tee Ewuniqee keessa turtee san yaadachiifamee ammaan tana amantummaan san akka si keessa jirtus naaf mirkana. Kanaaf jecha kannaa Rabbii tan hogguun harka kiyya mataa keetii irra kaa'e siif kennamte san itti afarsitee akka ibiddaatti akka ammas qabsiiftuun si yaadachiisa. Rabbi ruhaa qiiwwaa tan jaalalaatiif tan naamusaan if eeguutti nutti kenne malee ruhaa sodaadhaan battisu nuuf hin laanne. Eegasuu Gooftaa keenyaaf ragaa bahuutti if hin qaanfatin. Ammas anuma kan isaaf jecha hidhamaa ta'e kanatti illee if hin qaanfatin. Tanaa mannaa qiiwwaa Rabbii siif kennuun wangeelaaf jecha rakkachuu irraa qooda qabaadhu. Rabbi najaa nu baasetti waamicha qulqulluudhaanii nu yaame. Kanaas gochaa keenya kamilleefuu odoo hin ta'in akkaatuma akeeka isaatii fi ni'imaa isaatiitti godhe. Ni'imaan tunis karaa Yesuus Kiristoosiin zamanaan dura nuuf kennamteetii turte. Amma ammoo dhufana jabaasoo keenyaa Yesuus Kiristoosiin ni'imaan tun nutti mul'ifamte. Isa kan du'a dhabamsiisee karaa wangeelaatiin jireenya du'a hin qabne kan ifatti baase. Ani wangeela kanaafin lallaba, ergamaa fi barsiisaa ta'ee Rabbiin shuumame. Hiraarra ammaa kunis kanaaf jecha na irraa gahaa jira. Ani ammoo inninin ani itti amane eenyu akka inni ta'e waan hin beekuuf hin qaanfadhu. Kana qofaa miti, inni waan imaanaa anatti kenname kana hanga guyyaa deebi'ee dhufaa isaatti eeguu akkan dandayu niin amana. Qoolii bu'uura amantii dhugaa tan anarraa dhageessisan fakkii godhadhuu qabii ittiin qaceelfama amantii fi jaalala Yesuus Kiristoos keessatti jiraadhu. Waan gaarii imaanaa sitti kenname san gargaarsa Ruhaal Quddus kan nu keessa jiraatuun eegi. Warri kutaa Asiyaa keessaa hundinuu Fegelusii fi Hermogenees illeen akka narraa dhi'eessan atuu ni beekta. Oneesfiroos ammoo shanshalataan ittiin hidhametti odoo hin qaanfatin deddeebi'ee waan ana jajjabeesseef jecha Gooftaan haaskaa isaatiif haa tolu. Gara kaaniin ammas akkuma magaalaa Roomaa ga'een fardeeffatee hanga ana arkutti na barbaade. Magaalaa Efesoonittis taanaan karaa meeqaan akka inni na gargaare atuu akka gaariitti beekta. Gooftaan guyyaa sanitti rahaamata isaa akka kennuuf fedhii isaa haa ta'uuf. Xiimotewos tallammeessaa boqonnaa 2. Ati ammoo yaa ilma koo ni'imaa Yesuus Kiristoosiin jabaadhu. Ragaalee hedduu duratti waan anarraa dhageessisan ammaas namoota amanamoo kanneen warra biraa barsiisuu danda'anitti dabarsii imaanaa kenni. Akka loltuu amanamtuu Yesuus Kiristoositti rakkina kana keessatti nu wajjin qooda qabaadhu. Namni loltuu ta'ee ramadame tokko hogganticha isa ajaju gammachiisuudhaa barbaada malee dalagaa daldalummaa keessa if hin galchu. Akkasuma namni qabsoo dorgommiitti seene tokkos akka seera qabsichaa saniitti yoo dorgome malee geeba mo'ichaa hin argatu. Qote bulaan hojii qonnaa isaatti jabaatee carraaqu tokko waan oomishamu irraa kan dura harkatu ta'uutu isa irra jira. Wannin ani jedhu tanas mee itti yaadi. Gooftaanis waanuma hundumaa keessattuu hubannaa siif ni kenna. Yesuus Kiristoos kan warra du'an keessaa ka'e, kan sanyii Daawit keessaa dhalate san
akkuma wangeela kiyyaa keessatti lallabame sanitti isa yaadadhu. Sababa wangeela kanaatiif jechaan akka nama yakkamaa tokkootti hidhamee dararama. Qooliin Rabbii ammoo hin hidhamtu. Kanaafin warri filataman najaata karaa Yesuus Kiristoos dhufu ulfina bara baraatiin wajjin akka harkataniif jechan waa hundumaa danda'ee obsa. Kun jecha amanamaadha. Kiristoosii wajjin warra duune yoo taane isaa wajjin ammas ni jiraanna. Obsuu yoo dandeenyes isaa wajjin ammas ni mootomna. Yoo nuti isa kaadne inninis nu kadda'uuf ta'a. Yoo nuti amanamoo ta'uu baannes inni if kaaduu waan hin dandeenyeef ifi akkuma amanamaa ta'etti hafa jedha. Jechoota irratti wal dhabuun namoota warra dhaga'an diiguuf malee faayidaa takka illee waan hin qabneef jecha fuula Rabbii duratti isaaniif eeggachiisi. Atis akka kaadamaa waa takkittii illee if hin qaanfanne kan ammas qoolii dhugaadhaa sirriitti barsiisuun fudhatamaa argattee gootee fuula Rabbii duratti if dhi'eessuuf tattaafadhu. Dubbii malayaanii Rabbumahuu quba hin qabne irraa fagaadhu. Isiittiif kannuun caalaatti karaa Rabbii irraa nama fageessa. Dubbiin akkasiituun akka madaa qaama namaa nyaattee bal'achaa deemtuuti. Himeeniyoosii fi Fileexoos warra dubbii akkasiitti seenan keessa jiru. Isaan kun qiyaamaan duruun taate jechuudhaan dhugaa irraa maqaniiti jiru. Namoota hanga tokkos amantii irraa garagalchaniiti jiru. Haa ta'u malee bu'uurri jabaan Rabbi dhaabe kan bakkaa sossa'u miti. Sumuda Gooftaan kanneen warra isaa ta'an ni beeka. Kana malees namni Gooftaatti amanu isa beeksisu hundinuu hammeenya irraa haa deebi'u kan jedhus ifirraa qaba. Mana guddaa tokko keessa meeshaa ziqeeyyaa irraa yookiin meetarraa tolfaman qofaa odoo hin ta'in meeshaa mukarraa yookiin suphee irraa tolfamanis ni jiru. Isaan keessaa hangi tokko meeshaa hojii kabajaa qabuuf oolu, warri kaan ammoo waan biraatu itti dalagama. Namtichi hojii hamtuu irraa if eegee meeshaa ulfinaatii ta'a. Akkasitti akka meeshaa addaatti qulqulleeffamee gooftaa isaatiif kan faayidaa qabu ta'a. Keeyrata hundumaa hojjechuufis nama qophaa'e tahaa. Fedhas yoo hamtuu dardarummaa irraa dheeysi. Warra garaa xaliilaan maqaa Gooftaa yaammatan wajjin qaceelina, amantii, jaalalaaf nagayaa faana bu'i. Falmaan goggoyduun gowwummaadha. Lolatti akka nama geessitu waan beektuuf jecha durumaan irraa fagaadhu. Kaadamaan Gooftichaa nama hundumaaf kan garaa laafu, barsiisuufis dandeeyyii kan qabu, obsa qabeessa ta'uutu isa irra jira malee namaan wal loluun waan isa irraa eegamu miti. Warra isaan mormanis suutatti dogoggora irraa isaan deebisa. Tariihuu yoo Rabbi toobbaa isaaniif kanna ta'e akka isaan gara dhugaa beekuutti dhufaniif isaan barsiisuutu isa irraa eegama. Hogguus isaan ifii bayyanatanii hillima sheexantichi dalagaa isaa hojjechiisuuf isaan booji'ee itti galche keessaa ni bahu. Ximootewoos tallammeessaa boqonnaa 3. Zaman Aakiir keessatti wayitii hamtuun akka dhufuuf deemtu beeki. Ilmaan banii Aadaam warra if jaallatu, warra horiitti bololu, dhaayita'oo, kordiida, warra nama xiqqeessu, warra hawwan isaaniitiif hin ajajamne, warra galataas hin qabne, najiisota ta'u, warra jaalala hin qabne, warra araara hin jaallanne, warra maqaa namaa balleessu, warra if qabuu hin dandeenye, warra namaaf rahamata hin qabne, warra waan gaarii ta'e jibbu, warra nama ganu, warra ahaadii diigu, warra boona goggogaa qabu, Rabbi jaallachuu mannaa warra bashannana jaallatu ta'uuf deemu. Zaataan nama Rabbiitii fakkaatu ammoo qiiwwaa amantiidhaa ni kaadu. Warra akkasii irraa fagaadhu. Isinuma keessaa warri manneen namaa seenanii dubartoota dadhaboo warra diliin irratti hoddommatte kanneen kajeellaa hamaadhaan oofaman harka isaanii jala galfatu ni jiru. Dubartoonni akkasii kun wayita hundumaa ni qara'uu malee dhugaa beekuu bira ga'uu gonkumaa warra dandayu miti. Akkuma Yaaneesii fi
Yaambeeres Museedhaan mormanitti jarreen dhama'oon amantiin isaan duraa wal dhooyte kunis ammas akkasumatti dhugaadhaan mormu. Haa ta'u malee gowwummaan isaanii akkuma jara kaanii saniitti nama hundumaa duratti waan zaahir ba'uuf jecha eeysahuu gahuu hin dandayan. Ati ammoo barsiisa kiyyaa, amala kiyyaa, akeeka jireenya kiyyaa, amantii tiyyaa, obsa kiyyaa, jaalala tiyyaa fi ba'aa qabeenya kiyyaa hundumaa duukaa buuteeti jirta. Reebamuu kiyyaa dararama magaalaa Anxookiyaa, Iqooniyuumii fi Laasxiiraa keessattis anarra ga'e hammam akkan ari'atames ni beekta. Gooftaan ammoo naaf dirmateetii harka isaanii keessaa na baase. Namni Yesuus Kiristoosiin nama Rabbii ta'e jiraachuu barbaadu hundinuu akkasumatti reebamuuf deema. Namoonni hamoonnii fi kijiboonni warra kaan goomsaa ifiifis goomanii badii takka irraa tan irraa hammaatutti dabraati deemu. Ati ammoo waan barattee mirkaneeffattee san eenyurraa akka baratte waan beektuuf jabeessi qabadhu. Ijoollummaa teetii irraa jalqabdee barreeffama qulqulluu kanneen najaata Yesuus Kiristoositti amanuudhaan argamu si barsiisuu dandayan san ni beekta. Barreeffamni qulqulluun hundinuu qajeelfama ruhaan Rabbi kennuuni barreeffaman nama barsiisuuf, yakka nama hubachiisuuf, jal'ina qajeelchuu fi ammas jireenya qajeelummaatti nama leenjisuufis ni fayyadan. Keessumaahuu namni Rabbii keerata hundumaa dalaguu akka danda'u godhiitii isa qopheessaa. Ximootiyoos tan lammeessaa boqonnaa 4. Rabbi duratti ammas Yesuus Kiristoos kan warra jiraniif warra du'an irrattis firdii godhuuf taa'u duratti maqaa isaa deebi'ee mul'ate. Mootomuuf taa'uu sanii nin gad jabeessee si gorsa. Qoolii Rabbii lallabi wayitiin mijoottus mija'uu baattus ati namuma qophaa'e ta'i. Nama jal'ate loliinii sirreessi, if eeggachiisi, obsa guddaanis gorsii barsiisi. Barri namoonni barsiisa sirriidhaa kan hundee amantii ta'e fudhachuu itti jibban dhufuuf deema. Bara san akka fedhii isaaniititti barsiisota warra waanuma isaan dhaggeeffachuu jaallatan itti odeessu walitti guurratu. Isaan gurra isaanii dhugaa caqasuu irraa meeysanii gara sheekootti qeensu. Ati ammoo haala hundumaa keessatti qalbiin if eegi. Rakkina obsaan baadhadhu. Hojii lallabaan wangeela tokko hojjechuun irra jirus hojjedhu. Tajaajila si irraa eegamu hundumaa'uu akkuma gaariitti raawwadhu. Tiyya taanaan wayitiinin ani akka dhibaayuutti itti dhangalaafamu dhiyaatteeti jirti. Za'aan du'aa tiyyaatiis kunoo na jala geesse. Qabsicha gaarii sanis akka gaariittiin falmadhu. Fiigicha dorgommii tiyyaatiis raawwadheetiin jira. Amantiis eegeetiin jira. Tana booddee kunoo gonfoon qajeelummaan anaaf ol kaayamteeti jirti. Gooftaan firdii qajeelaa godhu guyyaa san gonfoo anaaf kanna. Anuma qofaaf odoo hin ta'in ammas warra deebi'ee mul'achuu isaa jaalalaan eegaa jiran hundumaafis ni kanna. Atattamaan gara kiyya dhufuuf tattaafadhu. Deemaas biyya addunyaa tanaa jaalatee ana dhiisee gara magaalaa Tasalonqeetti kute. Kireesqees Galaatiyaatti, Tiitoos ammoo biyya Dalmaatiyaatti yaa'an. Luqaas qofaatu na biratti hafe. Wayita dhuftu Maarqoos fidiitii kottu. Inni na tajaajiluuf faayidaadhaa qaba. Xiqiikoos gara magaalaa Efesoonitti ergeetiin jira. Wayita dhuftu waaroon ani Kaarphoos biratti Xirooyesatti dhiisee fi ammas kitaabota keessumaahuu kitaaba maraa gogaa duugamaadhaa san anaaf fidi. Iskindir Sayyaaqittichi sunis waan hamaa na irratti hojjechuudhaan hedduudhaa na hube. Gooftaanuu akkuma hojii isaatiitti isaaf ni kaffala. Atis taanaan inni jabeessee barsiisa keenyaan waan mormeef jecha
isa irraa if eeggadhu. Guyyaan ani dura yaa'ii duratti dhiyaadhee falmadhe san isaan hundinuu na irraa dhiyeessan malee namni na bira dhaabbate tokko illeen hin argamne. Goytaanis tana isaanitti hin lakkaawin. Ammoo Gooftaan na bira dhaabbatee qiiwwaa anaaf kennuudhaan sabni awwaamni karaa kiyyaan wangeela guutummaatti akka dhaga'u godhee anis akkasittin dirmachuu isaatiin afaan leencaa keessaa baafame. Eeyyee Gooftaan dirmatee waan hamaa ana irratti hojjetamu hundumaa irraa na eewala. Nagayaanis gara mootummaa isaa tan samii irrattis na galcha. Hamdiin isaaf bara baratti haa taatu. Aamiin. Phersikiilaa fi Aqiilaatti warra haaskaa Oneesforoosittis nagayaa kiyya anaaf himi. Eraasxoos Qoronxoositti hafe. Xiirofimoos ammoo dhukkubsannaan magaalaa Mileexoosittin isa dhiise. Odoo ganni hin seenin dura dhufuuf tattaafadhu. Yubuloos, Phuudeenis, Liinoos, Kilaawudiyaan ammas amantoonni hundinuu nagayaa siif ergu. Gooftaan ru'aa keetiin wajjin haa ta'u. Ni'imaan Rabbii hunduma keessanii wajjin haa jiraattu.